Ой. Мушунчу бола чоң багчыдын орындық. Тоа. Әммеден багчыға кіріп алды ма? Құтларым еріп кетті, ішкі кеттім, айнылып болдым бұл багчыны. Мана. Айнылып жүріп, ақыр бека орындықтан қышығы кеп қапты ме? Эй, балдыр олтыр болай. Елі бірсі келіп игелі бамысын бұл орындықты ма? Ой, ой, о, әмдейлі қызға қатыр жам, яқ, тұрсын қызға қатыр жам тәләп қоя аладыған болдым да. Яш 40-тың өтіп кетті. Уақытыды бешімді оңышуамысан болмаз. Немеләні деп кетәме о қызға. Жүрекім салытты. Кен оладымы шында кепләні аңлысам, бір қысым бұл күтіға адам мән өзімге кеп қалды десе. Ой-ей! Ойныңдасың! Ой-ей! Шу мұне ма? Қызыл yoqqa. Ма бақчыны айланғалы 1 saat болды. Ұқсап кеттім. Тәләп кеттім. Ой-ей! Ойнымдасық. Бақчыдыки орындықты көршәйлейдіса, олдырап кетіп мақұлы дептіме. Ей, ма бақчы дегенді 100 орындық туса, нәдін табыма деген ойлымыдым да, жігітіні қышық алдырап. Деген, мұшны болан. Неме дегенді? Ісмені Полат Түмір. Яқ. Бұттаға қырсам әдәпсізлік болуды. Бошырақ чақырай. Тұрсын қыз диясыз ма? Шо? Сіз Полат Түмір. Шоғы? Полат Түмір. Полат мен Полат. Ішкіміз көріш бақ мұған тұрсақ, мені қатта тонып алдың әз. Ой, еліқи қайнанамның сыңлысының, әрінің бачысының, тағысының қайнасының. Бешіні чеч шалағың, қаш кіріпкінің тайны yok, сақал бұрты yok, тап-тақыр бірісі деген. Қызыл галстук, қолуды бір кітап ол тұтып отаған бір керешкен жігіт деген. Чечем шалаң, мұнда болған білем, мұнда қаш көздерім төкіліп тұрды менің. Қаш кірпігіңіз төкіліп тұрды екен. Чақ-чақ қыпайды. Қызықчен. Тұрсын қыз. Бағытшыны ішкі кеттім чөгіліп, арам бір орындық таптым. Елі біка бірісі игелі бамысын. Олтырып бараңлашмайлы ма? Мақыл. Анам. Мақыл. Ой. Деген бағытшыды адам дәк жықкен, Яман жықкен. О, жоң деген адам. Нем деген сырайлық бағытшы абы. Нем деген. Сіз бағытшығы кіріп бақмыған ма? Кірген қышта. Қышта? Қышты кірдіған дәкті тұрсыз. Адам аз емес машыңа қышты кірме, әті аз ма ішкіп. Тас дейпіш. Сіз біген дәмаған ма? Яқ, ішліген. Аялы қошынымыз бүгін тұрсын қызылан көрісіз, роқса сораңдап, бекадым-бекақ роқса соры ғызып әдәмне. Әнді мана жылық мұкапат пұлымдан 30 сым тұтыдыған болды да, мен қарап тұрып мана 30 көйнің дейшіні сор қойдым. Неме дәйдім ау? Бірсі үшірді мұ деме? Дәбе әді. Сіз өз ұқтиярлықыңыз білән мәмілі көріш келген мейін ма? Яқ, өз ұқтиярлығын білән кәген. Қилін. Тұрсын қыз, олтырып алайлы, елі бірсі егеліп алуды. Олтырып. Мақыз.
Ha? İlki bana ilki? deydigan gipimiz vardı. Oy ba, bu mamteki. Dana ise. Değmem mi? Dana. Oy. Ben sizni şu ton Hey hey! Hey! Ha anladın mı? Ha? Ya. Sen dede. Ya. Akşam bir de ek etmepse ya. O ben kuş yiğit kaptı be. Kanında ektim diye ki ek etmepse dey be. Doktor otur oraya. Pıtata değil. He? Ne be? Sen bana kırıklasın, sen bana estağfurullah. Akşam sorun dikle, hepimiz talanı kaptık de. Ya lekin o akşam sorun bana, Allah'ına sorun bol de. Ya akşam kadar sorunlu bana, takılanmayı demezsin. Ya bugün ahırın çıkıyor itle. Sen doğru la. Ufkam. Doktor, ağıyla gel katma bana. Ma Özüm, bir orundukta göz koyayım. işkimiz ottağan, siz ayakı berip ottasınız boptu ki. İşkimiz. Aka. Ha? Ya bunda kırsam maşkına. Ekotun kesle koy. Hocam. Kağıt yapalım. İşte kimaşkısına kadar kılarlar. Bu şikil ekotun boğan ki bu bağcı kirep bizde yaş balıdır. Orunda talaşkıca elbette. Yani kirep mağdaşsanız bana da kızık yakılken. Aka ben küçük koçun işte be koçun da. Ben abi bağcı kirep orunduktum birini tepip ve putamını sunup arımını alayım, çirfi oynarız. Mani? Nimanda? Meni kimlikimni bilmeptim ha o. Tosun kız ben. Fotonu mu? Kopayama. Ve yürüme. Kopayama. Mes. Bana mes ben degen tosun kızcıma. Mani? Ne bu işgulağa? Üreğindeki karvıttın emez ma o. Bağcı nemi deyse? Başka ekotun. Yasak uyamdı o beni. Neymiş kılsa kılışa ya. Başka orunduk tattım ben. Bakçıda ben. Kilerken meyma işimni buzuvatma Hazır ma o. tokta, hazır bana. Hemen nazik oturaydigan sıra. Tursun kız. İşkimiz emdi körüşke tutsak, erkutundayda mam mes. Oturma işimiz yok. Yaxşı dedi. Köngülündeki. Tursun kız olturup alayla. İli bir kabirsi iyi gelip almışsın. Nakıl. Bulun ha. Maşne. Ha? İlki bana deydigan gipinizin dev yerin ha. Şu ben hazır şu gapni qilay degan, shunda deb turasiz ama mas nereden geldi deyman da adamni eleştirib. Mushundaq shahrimizdagi yangidan madaniyatli shahar bo'lib bog'langan tursa, mushundaq madaniyatsizlar bilan qandaq madaniyatli bir shahar barpo qilgan bo'ladi. Mushundaq madaniyatsizlarni soat bir taraf qilish kerak. Bo'ldi qilin. Polat. Ötkümüzü bisi bilen. Ma'qul. Orakni ishsa haq chiqibdi. Siz nimaga qaqshaysiz? Kayfiyatimi tiqim uchirib. Ma'qul. Ilki manga deydigan gipingizni dev yerin ha. Oy, u gap terasi. Ma'qul. Tursun qiz. Men sizni o'sha Ayakta mayak genç, xeyal yirak genç ma. To'xtab bala. Voy bilem. Bir şey alırmış qilab ne? Ağrı. Nim bir adam to'liq qilgan ya bu. Voy putum. Buradan o'ltirib olaychi.
Uzak otur Efkam. Oturayım Efkam. Efkam. Oh. Oturamız Efkam. Oturma. Otur Efkam. Bizning gipimiz yok emas mi? Efkam. Sabahdaşlarımı saklap kaldık. Ana eğer oynamam stopun ne? Yana bir topa ver. Hiç olmamaydı. Otur Efkam. Ya aça. Oynayayım Efkam sen bilen. Bak. Başkağa ben kımıgan. Bana. Ya. Efkam. Oturayım Efkam. Tüyatın noktalarına çıktı mı? Çıksa. Hey! Toplanın bir gel. Ayakta. Ye? Madepsiz ne? Sarang mı mala? Uye! Ben bugün miyege hoşallı kız dep kelgen. Ey, bu çoğlanı hürmetleştiren gap yok mu bulada? Ha? Ey, bu qarab turib ishga adam o'tag'an bo'lgandan keyin bunda bu qarab yiqib amalishgan gap oldi deb ketmamdi deyman-da. To'pni o'ynasa ay maydonda o'ynamamdi bu baxshi tursa bu amviy so'rim, amviy faoliyat qilmaya tursa bu. Ha bo'pti. Kichik ballik emasmi? Asta-asta o'ng'ishilib qolar. O'zimiz gipi ikkilaylik. Ma'qul. Tursin qiz. O'tirib olaylik. Meni bir yana birisi egalib olmasin. O'tirib olaylik. O'tirib olaylik. Oh, ajab bo'ldi. So, bo'lmay, o'zim uchun. Oy, o'shtaq jiddiylashsam bir ish ta'sir qilsa, bir gaplar ta'sir qilsa, o'sha mineral suv ichsam o'ng'ishilib qoladigan odatim bor qarang. Mineral suvni jiq akaytibsiz. Manga deydigan iyliqi gapingizni davering ha. Deymanmi? Bu tugapti. Asli qarang tursin qiz. Men manda o'ylagan. Oy. Telefon kelib qoldi. Telefon elib olay. Kechiring. Voy. Kim o? Ha? Bugunmi? Xo, yaxshi. Ha? Xo. Ma'qul. Ma'qul. Bugun men mushning og'zidan bir Shunday eg'iz qilay. gap anglab. Shunda qilay, shunda qilay. Mezini basib mezi. Mezini basib tezi. Tursin qiz. Mushundaq pishqirim issiqladi, ha? Mushundaq pishqirim issiq, optop chiqqan, mushundaq go'zal bir yozdimi, parpulini topshirib atib telefon qilamda. Nima? Ya qish keldiğanga 2-3 ay vaqt olsa, zaten mushu xo'janim chiqqandiklaman, zaten bir deyishmasam, yoki bir ko'rishmasam bo'lmabdi menchu. Davomli mushundaq qiladi. Yozdimi shunda bo'ladi. Hey! To'xtama! Nima bo'ldi? Siz o'g'il olimi ya? Nima bo'ldi? Ma bog'chiga nima deb kelgan? Ma bog'chiga. Ha? Ha? Hey! Etdigan oyoq tilingizni chaynab o'taqchi. Ma ekshidek deydigan gapni jang degan bo'lsangiz, ma xapchilik menga yo'qdi. Ha? Sizni onangiz shu o'rindiqning ustiga chiqqanmi? Ha? Nima o'rindiq bo'lali qolsiz? O'ltirib olaylik, elib birisi egallab. Hey! Hey! Ma baxt shuncha kangri bo'lgandikin, ma qo'l tutishib, u yoqdan bu yoqqa sayr sayohat qilish degani bo'ladi o gapni. Shunda qilsaqmi bo'lamdi? Vaqitim nasibsizdi meni. Emisa tursin qiz, hozirli shunda qilamdi. Hey, mening vaqtim to'shdi. Deydigan gapingizni danga. Nozundigan kayfiyatim qamadi. O'tirib demdim buni o'ltirib demaymizmi? Eli birisi. Hey, danga. O'ltirib deylichu. Hey, gap deganni-chu, turib desim o. O'ltirib turib desim bulaverdim. Danga. Ma'qul, dey. Men sizni yo'q deydigan bo'ldim.
Men demeyir kemanım. Tepiştok. Tepiştok. Üzemdi ba. Ha. Sana mı kıldım, üzemgi mi kıldım? Ne oldu? Üzemdey. Hey, men ayal kişi bolsam mı ço? Ha. Gororumni kar yitip, Ha. üzemdey. Ha. Men Siz seni meni yaxshi ko'raman. Meni olamsan. Mana. Manda gapni anglab baqlab kelaman. Haras mineral su. Jurum Polat mineral su içirip asta siz bilen neliqi xatni nima qilib olaylik. Mineral su. Men nim bo'ldi. Sen bilen bugün. mineral su. Tursun Mine- kız. Ornumuzni başkalar egalab. Ma'qul o'xshashgan ma'no.